Okei, katse number 3. Peegeldab. Stopp. Siuke mootor. Sinna käib treibingi padrun. Keevituse positsioneer on see. Nii, start. 30 prossaga käib praegu. Paneme hoogu juurde. %. Reverse. Paneme hoogu juurde. %. Reverse. Siuke pult. Siuke junn, 12 volti, toiteblokk on eraldi, maksis mingi, ma ei tea, üle 20 eurtsi vähe, AliExpress. Okei.